Svojom arhitekturom, hram Svetog Save u potpunosti sleduje najboljim obrascima pravoslavnog i naročito srpskog srednjovekovnog crkvenog graditeljstva. U hram su na neki način ugrađeni i Studenica i Gračanica, Dečani i Sopoćani i mnoge druge crkve i manastiri. Kako je srpski narod stajao i opstajao na granici istoka i zapada, sjedinio je u svojoj kulturi po nešto od ovih dveju strana i stvorio tako nešto novo. Preobražena svetosavljem, pravoslavljem srpskog doživljaja i stila, naša kultura se tako izdigla iznad istoka i zapada. Hram Svetog Save se dakle svojom lepotom i idejom uzdiže do ove dimenzije. Sveti Sava je svakako jedna od najvažnijih ličnosti koje su obeležile našu istoriju. Rođen je 1175. godine kao Rastko Nemanjić, najmlađi sin velikog župana Stefana Nemanje i Ane Nemanjić, ćerke carigradskog imperatora Romana. Još kao dete obožavao je i redovno prisustvovao crkvenim službama, a ikone su ga posebno zanimale. Kada mu je bilo 17 godina, upoznao je jednog monaha i s njim se ubrzo uputio ka Svetoj Gori, napustivši očevu kuću. U manastiru Svetog Pantelejmona zamonašio se 1192. godine, kada je i dobio ime Sava. Podvižnik i duhovnik, pastir i prosvetitelj, narodni učitelj i diplomata. Toliko je sveobuhvatna njegova ličnost. Zato je hram Svetog Save zamišljen kao monumentalno zdanje, da u njemu bude sabrano sve najbolje što je naš pravoslavni narod stvorio kroz vekove na poljima duhovnosti, kulture i državotvorne ideje. Njegova je uloga da nas sabira oko zajedničke svetosavske misli, a ta misao je u potpunosti prožeta dvema zapovestima o ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjem. Ne zaboravite da lajkujete. Napišite mi u komentarima šta biste voljeli da vidite u sljedećem videu. I naravno, subscribeujte. Vidimo se. Ostanite uz moj YouTube kanal.